Munini wa gavana Meru mutumanto ethinki utarĩria mibango yochokaniria thiri kaunti-ini ya Meru. Akaribakaria wanini akia gukwiya amwe kenda kwibuthiria barabara bari bobongwa. Abunge ba Gembe kulungira minister wa kithomo na gutumira kanya ka kuromba university ya Gembe. Daktari utarĩria mathĩna ya mũrimũ ũyũ nyimba kire kuruinde yo ni mweri yo kumenyanithia konie mũrimũ ũyũ. Wala na tuende nkwithira nkyo kumenya thakia Nteto chieto boboya no kethira ni ndio kyolo anyume Nteto kwina kalono moneto mathithia Weru ari ni Maureen komena ngeto PHINEAS IMAANA Nteto chia Weru Ithatu ikambiria thaicho chongwa tukiambiria ni ati ni ndi Munini wa gavana ndene account ya Meru Reverend Mutumanto ethinki ane thiriti akiara kene manto yegio chokaniria Meru na kureta thiri agire ntwithingia na uwite munini wa rais Rigathi Gachagua na arekire michamanio irethirite akibanganakia ya kwaririo ntubona kuchangura kinya kamiti ya ntubarabate theria ni ndi withithia na mbere mitaratara ina mbere manto yaigie kigena kia ward fund ni ntuboma bora ni ndi munini wa rais ethirite akiona bwithina na kinya ndikithia ni ndi kigena kithira kikiathora kira kithira kitumira wa ntubo kaite ne okau nethirite kana ntwithingi anaririte kinya ndio ngachenga bana ndene ya wandi mwanya mone mwandikitwa Nteto Boniface Mongera na utwambiria chio kiria kiarirwo kiri mushomono munini wa rais Rigathi Gachagua na gavana wa kaunti Meru kimekithirwa ja Nairobi na ndiki ithuri munini wa gavana ne kaunti Meru wana Mutumanto ethingia DG Mutuma akere na twina ikite Weruni na gote mushomono jonge munini rais Rigathi Gachagua akethirithia na tongire ba kaunti Meru na nande na kibira kiri ikiri gavana Kara Mwangaza MCs babunge kaunti Meru amwe na bunge na manto yara othaine ati ni thiri tuchwa waheshimiwa bonthe MCs betu process yera twene ni kuria muchemanio ywa mwisho yura yokethira yoina 3 members ba executive, 3 members ba county assembly na 3 members ba national leaders ya boa heshimiwa batwe na boa kenda to come up with the agreement ya ura Meru tukendelea kulitangugi and then kawe atwetere waheshimiwa bauma Tanzania be yabareta those members then tukarande twetekaniria ari batu ywa mwisho Nteto ira twaritite Meru ciacokerwo Meru solution yete menya kuma kungi no kiri batu Meru ibona onto after to ekuthio long katoeba Nteto twitia national level ciacokerwo ringi on groundine twereto ibukare nthi na governor kare nthi na waheshimiwa ba national government kare nthi na waheshimiwa ba county assembly bothikanire bo amora Meru Gachagua ni kinyite muthia no his excellency ni akinyere mwisho thai nene barabene one ya Meru ibo batwe kulingana DG Mutuma ariwa DP Rigathi Gachagua na ugire Nteto on fund nio kingina giki nene kethine katikati ka gavana Kara Mwangaza ni MCs babunge kaunti Meru na neo ebati uchirire mbere amu ariuga gavana Kara Mwangaza kagitene gaka no ntubo ndi bobo kushwathiri nene kaunti Meru ni nyantu ba Meru bedro bagitrongo game etayari buru kwethirekana na MCs umorotero Tanzania na barikania Nteto eje na in the subsequent years kana moving forward katokangiri tugetekaniria budget yetu mbecha ira twina cio nigi twakaranthe in the table tukauwa nende waheshimiwa you can take this executive etierwa b kuba rwangirwa executive butathukania figure ira bukanenkira MCs bukabera tegeni eje ni twina kagitene gaka no figure ire tayari bwana Mongela ko chokera Nteto go kumenya ngokwera ringi budget ne kurukirwa ya milioni 10 no yo me atore move na
weta nambere no this time round tore work neu ya kiraito mwaka wa 2023 2024 tugakarande twetekanirie you know MCAs na executive tutemea kwathukana na tutemea ku impose this is the figure that MCAs will work with ilazima tukatwetekaniria tuwe according to the allocation from the exchequer. This is what we have. This is what is needed for salaries. This is what we needed for other projects. This is what we can agree. MCAs baita na bio ku implement project ira ba promisere antobao na arakire wadi chiao. DG Motumanto ithingia arendera kuboja thirikari ya kaunti Emiro betaere buruku thobekara na MCAs zorabere kithiri DP Rigathi Gachagua na beterete MCAs murutero wa Tanzania bambire ngoge beya Meru kega nkana maendeleo. Meru ni kabati ni kaende maendeleo. Temanto ya discrimination, there is nothing like discrimination. Every corner ya Meru irithira yena maendeleo equally. Na maendeleo yate yare ya kuwa kwa mwongela itokomenya ni milioni 20 kwa mutuma milioni 10 ari iretwa weka wawazi every ward ya Meru irethira ye balanced udego kukethira kwina maendeleo guchinda patira inge cia Meru. Goroejo DG Motuma na shokete akanukia bunene urare kaliba gavana Kara Mwangaza bakwa kagitene gaka arike maendeleo terwa kya gwake na gucurumithiria wandi wingi nonto MC kiambingaroni no rungamirira we kagitene karia arikithinjirone DG Motuma ari apopote oma nanto yobatere kwithira bekira ngai. So utema pendeleo yareo Her Excellency Governor wa Meru na myself na Rotero Executive tote kupendelea kiago kakwari na that program kiri department ya roads iyo yikuo na mheshimiwa na ararikuo at this time na aromba tractor kana yetawade grader yithira yikire wondi yawe na kwa tuweka bangi bari TZ which is not a bad thing because betre nao kuthoma nke reporter Nteto TV kumaja kingina kutoka Nairobi mbita Boniface Mungera. Tume Nairobi nende twithira tukitantare chekia una araka bantura ya kariyo nene ya wandi ya kiago bethirite bakia mona kuibuthiria barabara bari bobongwa bethirite baitara kiate barabara ini thukini kinyogendi kuma na rapaina kintu ya mathiko batiomba gukinyithirwa ndobonja ningari indi bobongwa bethira baiba kama taira mathanduko ntubrani ndio baretete amwe kenda kuitungatira mutugikare na kulikithia ni akariba ntura ya karie kuma wandini ya kiago na roba gishumide gushinjira barabara ya kuma muthikine gwita karie primary na ishembe bari bongwa bakiuga tongeria baone babatejanirie na kuma nenora barabara eje thukangi ni ugwati kiri bikibiki ciao na kinyangari tiomba gukurukira barabara neije adana ndi bagitarire gitumi kiao kia gushumira kunja barabara baugite bari nomo wa okweri na mwire yotiomba kumasibitare yo kinyanja tonga baga kamata na maturu na nekyo beberete nandi atore na muchiba ikwithwa mwendwa wetu mwenetete na tukugeria tumukinyia ja kumecho ne ekoro twaremwa twatuike ekoro tutindite kwinja njira na naru itukwinja njira nutubo mwendwa wetu twakinya karie kuma kabau ne kageta kwa karie na ara moroto kukinya ni akwe kilomita 5 tware mwigo kamata muntu ne turo twachieja na twetutingwa atori na chore beto baraba kujo tutethia bajo tukwatia kwinja njira mami turendete muno lakini tutiomba kumureta mwiri batu tunoga kinya muno kinya muntu akeja kwajwa area eje yetu batu tuteka matete tumireta gitanda jakira gyatuma nairwa ate kinya sibitari bigibiki ciongo iteta gukeja kura bigibiki kwasi kirebu cionze na Nteto tigeria nini tuthima iririo ngaki ijama ingi jara tukamatite mwiri na njera na tugeta tukaria na mheshimiwa bau bakurukirite au bonde tukibera iba tutethia na bakarega gututethia kingi bakiuga atiri ya mbere kana rajaire gushinjira barabara iji ala nandi bethirite bari no gua into biobia munda bakabiumiria atia ukoura irasima ya ciari kana nto bairie iji tucoka injire ne kare twachimba nikenda tukomba inyokurukagie into bietu birabi kuma naja njire eje yetu tutwire kumithondeka na njara ni untu bwa kwithira
tutiumba kumiri into bietu na iturimaga into bibingi iturimaga mpempe turimaga mbocho iturimaga marigo cha maingi muno nyoga tegana ndi jare ono ntu green ere au na matuma ja umana njireji jara maingi urimi bwetu twina mpempe thaa ici turimite twina ming'ao thaa ici na bia kura bibi tukaraga njira tutiona ratumireria thaa ici kurari no ka mebo nene muno na tituromba gwita nya no kukana ku lakini thaa itu tutharimi tutona kumireria jo bietu no tutharimi na muthiene ni romba dao kiri MC wetu rari Simon Kiambi wa mwananga bana Kawira Mwangaza kubategera na kubaito kombone bonjira eji Kawira Mwangaza Mheshimiwa Kiambi tutegera njira neje bukona thina tukuria turira thina nene muno tugeta na aru anja kabinye imbori tigo na thina kana ng'ombe ite kuria inde tutitaniria na aru tunyanjireje na aru tuliria je kweri MCA mangabana mana Kawira Mwangaza onde gwa bwega nonto mbere mendironaga ndona ugo kiwo gatonya macinani utetegerera kamuro yaka nonto mbere menya kura cia kukarie ute muntu apinga na itutumirwe ndro saitu ije kwi budget ireo ya milioni 10 na budget iyo ireo batu no twarukirwe kirakita kitukuririe njira kinya kia tutendereria kia tuthikira marinya tukomba gwita ta igita riu ringi gikinyo kinya kumakarie wandine yake gugicigo mbunge kia Central Imenti nkiripot Nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutugi Kare. Mubunge wekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka ile miana uritenda kirekitia kugimarwa na kureikia chukuru primary vetereteta secondary batika tonyere biachara chamira awitentu bubanga banga tani mathomone na kundi babatire wetera mwanka bakareikia mathomo bururu bakadwania kila baringenda kubwithia uturu ni Dennis Mugendi na kulikiria tene karaja kiri unture bomo Afrika kana gakaiji nigekiri mono mugongone indi nyume yita gwita mwankana ndini koririe na gutejanirwa nigukurukira ii murungamiri wekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu akairemia ambiriti mubango ya kugokiria aria athithiriti gikarokia uritani ndaka inini segicokio bunge kia Igembe South iri thengerete gwita form 1 utaro na buburi basiikire moyo bathome basiebukanie na mitu iteagirite kurio kinyangugi na uri ibwamira. Would you want to have your own car mirrors or would you want to be my picker? Would you want to be picking mirror for me and chewing kidogo? No. Mirror ile nilisoma ilikuwa inakuliwa na wazee walikuwa jioni wanakaa wanakula, haikuwa inauzwa sana. The life there was different. So if you really love mirror, you eat it when you are finished university and you are an old man, when you have your own things, or even a drink if you want to, but it's not necessary, it's not beneficial, because we do things that are beneficial to us. Najua Mungu ukivumilia hata kunyima ile ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukidanganywa na vijana, kuna wengine wanataka hata ukatae hiyo shule uende kwa mashamba yao ukawafanyie kibarua. Kwa nini unadhania unatachuna miraa? Ndio gaakenda miraa. Antu baba Mungu akenda miraa. Kwa ukenda babu ukenda miraa munda wako kana bonde bena munda bote shukuru boyende bole aya manele lakini oninga kila ngiri maana muko. Uko gatula gwita kana kirato no te kuthamba no kinunka ndigino ugetuja miraa lakini onindele nyomba nkeja maoa ngeja kana ito byakwa nkana. Kausema ngora muga ntongi kinyangale kwa tegetaja uteo kamatanio no ngake twende na pika kungakwira itia njireu lakini pesa mingi wanakula nilikundanganya ukaacha shule kwani wewe ni mjinga. Mubango tajua Elizabeth Karambu akairemia akathithishio ne bingi bia ubunge bongi baribera ni bimenye na mutugo jo wendo bwandaka kwa ndaka yani arume kwa arume juria juingite. Kuna tabia, kuna behaviors, kuna mienendo huwa kwa shule huwa inaharibu watoto wavulana. Hello? Okay, zagotirima mudhaka. A boy like you agikutonga agisimaira kidogo na agikuejaja tubiewa umenyo mudhako ati karibu ega. Huyu atakwambia mambo ingine na ni mambo mbaya atakwambia. Kuna mahusiano inaitwa ya gayism na homosexuality katika mashule yetu. Ore nchamba ugo
we mwanaume ukagita muthako ungi ukwiro twike boyfriend girlfriend yake, ukisikia mtu anasema hivyo mwambie shetani achi. This thing Stone was talking about homosexuality. She explained to you how it happens. But it just comes. Some people say they were born that way. I don't know. But I follow what the Bible says. Be careful. Even if you have that problem, if you think you're attracted to another boy, you have a priest here, we have our pastor. They can counsel you. And I've heard of people who have changed. Let me not assume that you're all very clean, but be careful. Let's do the right things. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Right, nangina kunendi twithira tukita ntere chia tiania narandene ya wandi akithinture nemwe akaribantu rine ndi bedrite bakia boda kia mambura ya ntano bebiye na twire wakaraya bakire bedrite baitara kia yani monte drite akione kauta ya nilwa ende batinge ndao miro boidra bokiora kaiteno koibongelete na kuwa kidomo ikintu bakuda baite ya bo kada kinyakidira kwetithia na mbere ontoire bo Kelvin Kimathi na kulikithia Onderu rutano rwa Kimeru rukinyiri nthe muno ni athenjeri ba Murungu bakiriana ruburu riu kamiti ya kurubao bantere cia ndiri wa dini ya Kithiba watanirite bonthe ya ntura ukungwira rutano rwa Kimeru mucine yomwe nteru ya mukuru Simon Kaunga na mwekuru weka ngai Kaunga na kiribo itumibia kuwata mbaru na inya muno rutano ruru kareka rulanite buru ikwati la Kimeru kiuntwero ya wethire kuringana wendi bwa mushiyu na turi enda kuwa manto yaka twithirite noke ya kwithira we Mumeru na within surrounding ye kwira ore itana onto fulani definitely kwa itabuo. So uteke ntokira kiomba kwethera kageke nyume urobwethia Kimeru kana kira kingi ukabwethia kira kithara kireo right of passage uma kire wana weta kire ke mto munene though they independent no mwaka ka depend na muchiari. So right of passage na barone ba mebwethia that we no to ibo community kana surrounding ye kuthithia utumba kwa mtora de maundo yara community te wetikiria mwendi oro kwenda rutiolete mwana ka right ciagira kwenda na bandi kwaewa na bandi kwa right ciage ira kwenda noro nuo kwenda roronge mwana bandi kwawa no ndo wamba gomeria mwana akaora ukiwa ore ndake kanisa na akaora lakini right ira ciage ndere no joto gwethagia turi a Meru Kimeru utero Kimeru gaura na turi a Meru na utero nguti kwirikira utero Kimeru kokorora na igio tumitwendere Kimeru mkulukini ontwana baba baithe munobo kulukira rutano ruka itene kaoba mwe ibakurira maturene mnondo ene shamba ugita na kuremwe kithomo na bange buru kinya kwa botherio maturene yao mataro yo kirindukije nethira mwana ina tabia njega agire rutano ezima nonto muntu ate na tabia njega nginya ate tani kana tani ute muntu mwega na uningo azimtano chionde muntu atani Kimeru kana atani kanisa mutani nonto to ataikiru ororo bangi oyora para bangi batanirwe nethira muntu te yanto ate ya chiari ate ya tori na ate ya nabane babangi bani na banene nwene kenda akabote yo barabarene na bungi okuma kiribo ikirinzukeje thaibateka iwatira utano ruriku kana kinyaruriku iyende mantu ya iri ya kithomo thaka wa ikwe muntu atano ari twanthaka uthako ke ya kwetha utena kintu kiaku ute muntu yo ointhaka pupure ya nonto kanisa ne urumugorora maicha ya muntu takatore ni kungengana no mwanka ure kiaku yo are kiani kuwa yo ari wa mto mutane no rare kiawe na kwa hivyo mto mwambelele ambera nyeri mwanaume aliye na baiskeli yake kuliko mwanaume aliye na gari ya babake. Kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi.
Wa Kelvin Kimathi nonto wande tu nendo mbokudro yutarakia mutegeri kadro gita kuraya tunchokerete nyumeka itakate kuraya ndiketeneka atunokia nini. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao Tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirije na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ntubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo eh! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Eh! Wewe, mchele madando hapo. Na wewe? Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Usijali, chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupiga simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Bueno, ntubagudete na mbere kwatanira na onike Nteto chieto tuchokerani atintu kuyerwa inende muri wangabana account ya Meru Reverend Mutumantu idingi anatongireti abunge bantere cheyembe wanko bichine ya minister wa kithomo Ezekiel Machogo upo chene munene yo Nairobi kirori roibederete bakiara kyamantu ya University ya Gembe iraninde kwirigira kwidira etetakiara kuguna muno akaribantere abunge barabo kenyanetie na utongerio ndeni ya mwana mbunge wa Gembe no Julius Thaa wa Central Dan Kele na kinyawa Gembe South John Paul Mwirigi.
na oromwe ni nyangwataniro inene munino gavana ne kaunti Meru bwana Mutuma Ntoithingia, mubunge John Paul Mwirigi, mubunge Dan Kele, mubunge shobunge Kigembe baro bwana Julius Teitumu ibaro kireka guchina rokirwa ntuko nero okubire mwembe umwiro ni nyamugongo jwa Meru junthe kuma kiro bise mathomo janthe gorone Jogo House Nairobi na bakumara ntumwera baurire na kugaira mwingi na tikiro tya kwithira ku Igembe University College igitete ukinyanira. Most recent visit era president ari niyo yete for Thanksgiving service in Igembe again na rikanire manto yara yareo na uwa is going to fast track process ya ku upgrade Igembe University College kwa umanto ya ikiretwe ni waziri wa kithomo bwana Machogu Ezekiel timanto ya Meru tegetete kurombwa iwengwa na wite kwa ukatura kete amurikanie and soon and very soon akaya na report kere waheshimiwa beto kenda bareta report kere Antoba Igembe. President ulikuwa na utwenda Daktari Samuel William Ruto na nawira wengwa dari maua akono ntubu kujura na ibo tuyita kuthia atila ntuko na arua nikenda bujura kwina Weru na murungu embere toka Weru buntu kuite kuraya yana betu akamiria kwendero University College yetu ya Igembe University College kulingana na ora wasiri atwariria university ni yite Igembe University College ntuko ite kuraya twethaitwe na wirigiro na mugambo jomwe atongero baluga bobe tayari kwithira bagukira university kweja kwa ikethiro ikiro kigaziti thirikari. So we are ready to support them na nebo no to county government turia twina blessings cia her excellency no to nendete kithomo na nakwenda muno ana Bembe na ba the entire Meru na region ira Yembe yukira no to yaitithua te anto Bembe bakathoma kuo tiana ba Meru bakathoma kuo. It will attract all the students from every corner of this great nation. Na ntukuite kuraya tukethwa tukiona ana betu bawita kuthomera kenda tupunguze nyangarama cia maisha na cia kithomo na kinya muongo yetu umbokura na kinyana betu beta wendo na kithomo na kinya community tuyona thamani ya kithomo beshoka bakole marijuja ngeja Meru judgment na tigania chithiro je gwatana jora mombe mwiro gwatanirite na rego witia kweja mona gweta gukubia bakethiro bethithia u nontu bwantu bao laiyo bautu tokaria leaders bakumembe tumbite kwetha tukwa tukawatanira ikenda turete into bibinge ingwataniro twinio thaiyo nontu no kulikana kaita kamwe twithirite Iembe na rora tukiuro na inya muno na antu bakiwa tongoria ba area batumbite kwetha bakiwatanira lakini ki these 5 years na weta mbere bautu tokaria leaders kuma na rora itumbite kwetha tukiapa tukomba kwetha tukiwatanira na tukirete into bibinge ki community yetu Iembe. So ngwataniro era tuona na arua Mheshimiwa John Paul, Mheshimiwa Dan Kele wa Igembe Central, Mheshimiwa TJ wa Igembe North na tongeria baratu na boa together with the leadership ya University ya Igembe ngwataniro eu nio tukwenda in Meru te kuigita na to sections rira tuyite kuria college yeye waheshimiwa bangi bakaua ari eu ni Igembe South Mheshimiwa Kele akawa ni Igembe South yeu TJ akawe ni Igembe South ari kethera ni community tukurwira na ni interest cia antu baraba atwere kura utima antu yakua boy bwakwa ayalisi ni ari kwekethweri thaini tuete no mwaka twatanire kira turona kiyete kiri mwembe twachukuma kya ukuma kiu tukanjiria kingi twachukuma kya ukumembe no tongotia kuni kukonuria embe ni kuokuria embe mantu ya kithomo na mantu ya maendeleo yara yangi. Rais William Samuel Ruto kwa ronere kwithiro irungorotero Meru na jamoja mawega ajarere giri kwithiro ireta kulingana na tongere baba irobungoro university je aihia kwena mantu Mheshimiwa John Paul na waheshimiwa ba Igembe bakobanga na kinya Meru County kwa lika president in Meru akaturetera report uengwa na ruare still itukubati kwetha twina CS agriculture no twinya we mutongori kuma iriera lakini no tubwa traveling era umbite kwetha enyu tutromba kwetha tukethera twinu ao na inya ke muchema no yoruare our CS iwora umbite kwetha echangia antu anene muno kenda tumba kwetha twitrimana antu ao nke reporter Nteto TV kuma jake ngina kisoke Nairobi mbita Boniface Mongera.
Nangeno kone ate munini mu kanankadha wa munino mutongeria wa Dorcas Rigathi na chimanitie na inspector munene wa borithi Jafet komena kwariria manto yegi otungatira mabisa baukaria bakeria ni betekanirite kwino batu ba mabisa bakwidira bakyarira kwa kenda kinya kurita ngoyo na rungu kina batatu kumeki mitugo irambike kwidira kibangaratana kia kengo ichio. Kadha wa munini wa mutongeria wa Pastor Dorcas Rigathi erwaina trimanite na munene wa rwanyiro borithi no inspector Jafet Kome arabariritie mantu mwanya yario ukura kukweye kekana kakai. Thank you. Akiaria Dorcas Rigathi augite ni kubatire kwidira kinya kwina nto bakwariria mabisa baba ukaritu one byo na goira bedera bakirita kenda nende bedera baina mitugo irayagirite. Have counseling and psychologists coming into various institutions so that we can be able to see how we can speak into their lives. We can be able to counsel them so that you get a person out of hopelessness and give them hope. Those were the things that brought us here. Nongelete na kuontubu kinyabote veria kulikithia michi yanto ndigurune nontuba mataro yarabakedera bakya mukaira. The bishop is working with the clergy so that this chaplaincy and family value becomes something that will go deep into every area, because even your police have families, and family value installation, it's not only at the church level but also to the places where we are serving. Dorcas nedrete agita na mbere na kuwa madina ya kimadhoganio na kinyoto miribonda wa chambugita ni ontobonekete kwidira ninde bukingi abu kadha boteko makania kinyoto ngaba muntu kanandini na ni ontobatire kwidira ninde bukyarira kwa notanganirwa nabuo. Whether you are Christian or a Muslim or a Hindu, whether you are rich or poor, the problem of mental health and drug and substance abuse is cutting across every household. And if people are honest with you and women are honest and families are honest, every one of us have been touched. Anthony Akie Inspector Kome na jukiriti ontobo na weya muno akiugani omakana kakaye kari ugwatine na ikakubatara utebyo burabuonde bumbika kwidira bukyonora aikada Dorcas nontobo eduganyo reu. When we now also recognize the fact that the boy child requires help. Because out there is overindulgence in alcohol, drug substance abuse. So, asante sana Your Excellency. That's good. MC Wandi ya Mariani nedrete na Anita Karimi mbaya na kuria thirikari akaunti ukura nende machine rekate theria ribi barabanda nyanki kuitanga na kuvangania nyanki o riwa ontupo bomba batethia na kinyobonera kigina gekinge kyobo kiria kiende kithage kinyamunda yura nyanki there kiandawa nonto yo muingie kutetherwa kenda yotika ywe de muingie Samuel Gaishima na kulikithia. Kirima gya Kaireni wadi ya Mariani kigagwa kiri kaumoka gwechwira mbia kiri akariba Nterinu baraba gitakanyeki ya kiri magikuna kumienderia arithi bang'ombe kuma kaunti chingi. Mwena ugu kuringana na MCA wa wadi enu Anita Karimi mbae muguri ora abaguragira nyeki enu abaguragira na bei ya guta nuntu bakoigwa bamwendagiria yo itari mboge na mashini akaebogera wengwa na mashini yake. Ende Karimi areuria thirikari ya kaunti igore machini ya kuoga nyeki ya gutethia akariba baba mendia na bei embega. Ile kitu tuko nayo na shida nayo ni ati yule mtu anakuja kutununulia hiyo nyasi ndiye analeta mashini ya kutengeneza ikue he. Kwa hivyo ukitengeneza hiyo bells tunamlipa. Alafu anatulipa ile kidogo imeba. Kwa hivyo tukaromba tuleterwe mashini ya kuthondeka heeto. Kenda tutikenda gigega tamo
Kega tabure tukendagia geko. Eno ndole ule muntu akauma ngane turukana okena na machine yae atothondekere tukina muri basiringi akina tuli basiringi 60. Asoka ingia kina kwa ngene cia machine utakwana nitito kumia. Siringi 60 na igogora no mutubai. Nkruki ariori thirikari ithime kithaka ya kirima giku na mwaranthi kurakuri kwa mwingi kurigiria ambaba ithaka bia mwingi baija Ntere imwe chakio. Sijui kama hiyo mlima tunajua hata acreage njoo tuko na shida. Bwana sisi ukisikia nimegonga kwa ofisi yako. I have raised this issue severally. Shamba zote za public in Marian Ward, tafadhali wacha tujue ni eka ngapi, iwekwe kwa file, iwekwe mahali, no ntokwe na muntu akola tete na eka chire cia public akathia ke munyorera agate mande nacio. Twagutomba gweciria twina kirema na tutena ki gena taite ya muntu. Karimi ariuga wamba boithaka bia mwingi ibongerekete muno Ntere ino ara akuga kithaka ya college ya Kiobundi ya Mwanjati ikireburitwe kibaragata kinene na ambababu. Tulipeana 40 acres. Lakini the most funny thing, what is in the I believe my chief is here. We were even calling him to on site na tulipata what we gave out is not what is on the ground. Tulipeana 40 acres sasa ni 33. So hatujui 7 zimeenda na nani. Tafadhali hiyo issue iende iangaliwe, mashamba yetu yote iwekwe kwa file. Tukienda kwa ofisi tunajua nikitaka kufanya kitu Kaireni niko na eka 10. Kwa hivyo sitaenda kutafuta. Ninajua iko mahali fulani. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Mukarigite uwankiama ya Ombudsman Florence Kajujuna ugete thirikari ni kubwithia aura kumbe kagutigira utimu Kenya ndio kwinyelwa kiwa kuria kyoto kiakie akenda kulikiti untubone thirite akiongela na kuwa iba watanirite ndo ngimwanya mwanyeche thirikari kendo tira untubo ibukumbika. Service Commission so that they are recognized based on the 2019. Thank you for confirming to us that you're following up. PHINEAS and Teach Ministry of Interior. Service Commission, they are not identified. The name that has been identified there is of course with us. And just like the executive director of the decision of the African Court is implemented. So nawahakikishieni ndugu zetu kutoka Ogiek community mwaka ni huu hamtahangaika tena. We in government, let us not bother the Ogiek anymore. They have made their case. We have listened to them. Can they go? We sit down as government and say, how do we implement? They told me that from ages, they are the ones who have been protecting the forest. So even as we discuss on how the judgment is going to be implemented, I would like it to be known that the Ogiek community are the caretakers of all plants and wild animals. And of course, all of us are aware of Article 100 that talks about the marginalized, the rights of the marginalized people and the minority. The government has not laid out a clear program on how to implement the judgment delivered at the African Court in favor of the Ogiek community. And neither have they appealed, but I don't know where they would have appealed anyway. It behoves us, as the various institutions of government with relevant mandates on this issue, to chart the way forward on implementation of the judgment for enhanced rule of law, protection of human rights, and good governance. And of course, in compliance with the Constitution of Kenya that binds us in this country. Ubunge wa county kana kuma county na Nairobi na retirement yegia wamba wa miunda ya chukuru cha mwingi antupredire kwa ibongelekete akadha na tarete kinya chukuru mwenende uchiene kana nene ya county ya Nairobi kichunche kemunde gyoketwa na waki wedra bukyambira iria nende Beatrice Lachi urani ubunge wa Ndagoreti na kure thirikari nene kunenkanira title deed kana barua chimiunda kima chukuru yake na miunda itekedire ekioka kwa Anthony Kabenya katumenye bichio.
Imwe ya thina ile thirikari jitukite mujwa Nairobi kwambiria kira gavana Kidero, gavana Sonko, gavana Nkananu jithiretwo ikilwa nayo ni wambabo wa migonde ya mwingi. Aidha gutiono imwe ki thirikari ino yaomba kulwa na thina ino. Kwa tha ino thina ino liwikirikanaga gutamba mpaka kiri maskuru ma mwingi. Kulingana na mubungo wa Dagoretti North Beatrice Elachi, kile gishigo bunge kia skuru ya ilitu ya Lavington Secondary ya muna skuru ingi nyingi jilio watini munene bagutaisunse bia migunda kere yamba baba. When I came to the school, I was a bit surprised to find I have a developer who has decided to put a boundary inside the school compound, and I really questioned and asked myself, how is this school now? Because we are fighting a lot of land grabbers within Lavington. Kulingana na Elachi tikishigo bunge kia yake mateta mawamba ba migonde ya sukuru methirite makigwika kona jondi ja Nairobi na kwithirwa antu balaba kuya migonde eno ni antu bena mbesa na mainya miako no kaendelete sukuru ino. We have a problem in Westlands on Bishop Oswald school, which also is a pull and push, and I know they are also going back to court. And so in Dagoretti North, so we have most of my schools that are really in the areas that people feel are areas that are more of value. Then we have Langata, which also has its own challenges. So I think in the whole of Nairobi, even in Eastlands, you'll still find the challenges that we are facing. If you try to fence Milimani Secondary, the moment you step on those grounds, it's just open on Procession Road. You will find 6 Prados coming in. You'll wonder, in seconds, they've arrived. And they'll tell you that is their land. So the best thing is government to give schools of Nairobi their title deeds, and so that they are able now to know where are our boundaries, how do we plan for the school. Mubungo jwa Dagoretti North Beatrice Elachi liuni alti thirikari kwambiria mubango wa gutigira sukuru jonde ja thirikari ikona title deeds kenda kuingira wamba bobo. Akere idhagia tikiri ntukuji jiteo ntubobo kiendelea ana kiri sukuru ino bambo utigwa batina wakudidhiria mithako. And the biggest challenge we also face is that we don't even have that land to build schools. So one primary school carries like 4,000 kids, and you cannot expand on land, you can only go up. So we are saying whatever we have, we can try and safeguard and build going up, but kids can have a place to also play. Because the other challenge now we are going to face is there's no ground for children to play. So I would really plead to government, we work together, we look at the titles, see how we can safeguard land for schools, and more importantly, where we know people feel this is land that has very high profits when they are selling. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Waitana gire kone tatori bantu raya kiromi muimbeni bakuri ya thirikari ubakira ndaracha irabatumaira riagwampo ndobaba kuwa nende kethira ibaguna bukatha baitariria kumera bakite babongwa nende ya mitiri kunika batao no utedio bandaracha ingina ni ogwati bunene kirebo na kinyamno mno kirana bo mugambi katoe chikinya. Kayoe atori bantori ya kiromi wandia ganga na antori ya keirogo wandia mwembe kirege chigombunge kia mareta thira wantugo kora kia bakirora nagia na korania bioria gororia mugogo wari agaomporo gwatithanetie ntora inoire chiere tulenda barabara kagitaka ironde kwe kuma wasembe kwimana agaompo na ndarasa nato kwenda raino nondo tuko na modenya niyo ntemamaga nondo nkeja kwegwa no umemo de yotika nkamama kinyamara kinene giatorio baikagita taga cukuru ithiete kurugorwa abakiuga kuria na bao bathomagira cukuru ya Kaboe na barabange bakathi cukuru ya Kiromi na kogu batije bora bakarutha kagita gakam ruturenda ukia tuthondeke ndarasa ya dia kaumbu twana tutumbe kuna tukithie Kaboe tone batuthondekere cukuru aria Kaboe na ni twakeni ntoni batuthondeke cukuru Kaboe
duba kiromi pate kuona kanya ga kuthie kapoe nundu andarase no ya kaumbu kogo ntoro koromba kareke na kakuata prisi ya pore tonu twa umire nditi boka buto thondekere ndarase no lewa netio tora tio lewa u ala no twatwagira ane ng'ombe jakwa jalutire njira kwa nanto bakejera ndaudia ndeinda ingai ndaluta chalewu donato batomba utwalia bakiongera baugite kagogo gakakara batwire kuruthana migogo kathiaga wari onthe mbura ikaja kura na kwogwikiri gakagita tagakabari na maketha atogoria thikarire gatije mugogo wale agaombo kana tabaka mugogo lenge bagatiga wale agaombo togotama metego ko ya gwaka mugogo metego rira riu ino tutikwana metego gutama twaka mugogo thikare neto thikare twakira mugogo tubwa marina me tutigomba kuna migogo tukithioka murimo ule ongi atogorina roje tukina ina gataine agwire ira ya empake mete ya mete ne buto kwenda riu metewe menyewe bwayo raino muthia barikiritie na kuria MCA wa Ndiaganga Elizabeth gatiria na MCA wa Ndia Mwembe Jones Kenegeni gakuota kugwatanira na ngavana Muthomi Njuki kenda kubakira mama ni arejire na mama niwe twenda kularuda ino kairo ntokai twamwirire ala uturonekera ndakaseno mama mbona gakuota gwatanirani uturonekera ndakaseno gakuota na gateria bonde na mheshimiwa excellency Muromi wa Njuki batwakira mugogo kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Mateni Mugambi Tuthende ya county Embu na regi kundi kimwe giteke kithirikari kiarimo kuma ntere mwanya cia county une ndebethirite bakiamwe na kwariria ugwati burabwithirite rende bukiota ila twana totwale bari okunyangwa kiwendo ni untubonekete kwingi abonene na burabukuya manto kurukini atenende antoro babatire gukariana babanje babawitithana mbere onyumobo mandikitwa Nteto rita mwaniki wa mushiri katwechio Nigukoretwe kuri na ciiko nyingi cia ciana kunyitwa kiavinya na makiria ni andu aria maturaniritie nao miena ngurani ya kaunti ya Embu. Ino ni kuringana na muungano utari wa thirikari uramenyekana ta Beacon Teachers Africa aria ni alimu a masukuru ngurani bururire na aria makoragwa atarani thiini wa masukuru mao. Sana guku gwetu Embu ni gukoretwe na cases cia ciana cietu kuthukangua ni aciari arume kana uncles kana andu aria mai close nao na njira ya kuthukua kimwiri na cira icio rimwe ni ikoragwa indito muno kwi arimu na sexual molestation Embu maiguru muno no twende kuvua community mavote kugitira ciana cietu kumana na muthuku mama no akenda turere society kana ruciaro ruria rwi mbere rukore rwina confident. Na undu uria wakieva makiria ni ati andu engi mosaga kanya ga kwananga ciana ino riria mathi kuria utethio wa irio na indo cingi cia bata iria ciana ino itari nacio. Na kwina juo uwe kwi andu angi mokie kwi yathe ciana iciana na nundu wa cheba muno mundu muima kana kena nza koka kwake kaimukuli utethio pandu ba kukanenga liu na ikasubi atakana akakosa kwi yathe ciana ko nundu wa cheba na ningo mukulia kila mundu in case mwewe case ya muthembosu kana mona maundu ma muthembosu muikakilie nenai guku ruvonge ruru rwa Beacon Teachers Africa rugikayaga ni kavinda karasa karia masira ta mama mekaraga igotire undu umwe na andu amwe kugeria kumagiririria kuthie na mbere na kivoto kuonekana na nituvitukagira maundu maritu especially ria twathira cira cietu magotire cia ciana andu amwe makenda guosa shortcut matikwenda justice irumiririka ya mwana na varia andu onthe marauru ukorwa makigitira ciana na kwanirira ria ciiko ta ino ciekika niguo makinya ma kiwatho makoro magiocerwa kuri ekinai aya ni mbishe kana if everybody andu onthe makakwatana community members asiaina andu alangi mundu onthe right thinking mundu onthe wina ngoya kutethia kana tukakwatana wona tola mathina ya
abuse ya ciana. Ni maragia miario ino mari mwena wa tauni ya Embu varia maracemanitie niguo kuvanga uria makuvota gutethia ciana makiria thiini wa miena yonthe ya kaunti ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Right, naona tukutha tugekera gatanta kiendero chetu nkatho na chono ntoba kwithira nende watanirite na woni mwankire utomba kwithira tuikinya nkatho na nchone inde kwithirite ngikwaya wirane atinkethira ngikwaya kalono tukirikia oni nakalaworo mwe twithira nende tuita tukanda kwinyitwa tere kuraya twethira tuita kanisene no atumira kilinguli actually tetere kuraya twetire mwanika au tu junction etaruiri nduka lawa atare arakinya kanisene ringi inyari wakia ambira ka kwenda kwatanithwa murano kwe arona ndamwire yo ende nkonie twambiri wita kanisene twita kanisene lengolia wichumya no tumiria kalawa no agwine muto yakakwibia gwata ira muria murume wa nkori mushirika nuiche Yesu boya kalawa mwa Elia ndamwira murume huo tekorwawe amwira yate pastor ben lengo lya mujogira renge nuiche Yesu boya kalawa mwira uniru arira mbere ko ya kanisene ntamenya antu abaingia kanisene ko nkonwa Yesu bandaye mmenye kalawa ataura nonto kuma ntuku atakinyira kanisa ringi Maureen Kome no mwaneto madithia na ningeto PHINEAS IMAANA together tukiona na njuma ngakwendera kaita kiano tuko ubwea.